كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم صلي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah. Bener nih. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an yang menetibi Abdurrahman bin Sukhrin. Hurairah tasghir dari lafaz hirrah. Koceng kene manana. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah. Rupane dawu ausani khalili ausani wasiat ni ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun. Khullah khalil sapa khalili kekasih ingsun. Habibi pada maknana kekasih, cuma khullah nikah bidana masuk ka dalam ateh sepaling dalam. Gimana cinta pada al-khalil huwa as-sadiqu al-khalisu alladhi takhallalat mahabbatuhu al-qalbah. Saya maksud kelaban khalil adalah as-sadiqu kancah, al-khalisu seikhlas, takhallalat mahabbatuhu se meliputi cintana gela al-qalbah ke dalam ateh. Fasarat fi khilalihi ay fi batinihi, sing kecintane ke berada dalam ateh sepaling dalam. Ane kenyamanan apa? Khalil. Nabi Ibrahim andik julukan Khalilullah, mampu mencapai makom al-khullah. Kanjeng Nabi adik julukan Habibullah. Pada Khalilullah kekasihnya Gusti Allah, Habibullah juga kekasihnya Gusti Allah. Baik. Nah, karena sahabat Abu Hurairah aneka pengakuan atau mengakui bahwa Rasulullah sebagai Khalil, kekasih. Tekniknya balik. Allahu Khalilu Ibrahim teknik. Allahu Rasulullah seranya mana Abi Hurairah Khalilu Rasulillah. Karena ini kepengakuan dari sahabat Abu Hurairah, maka dabu Khalili, kanjeng Nabi tangga kasih. Bene Abi Hurairah kakasih kanjeng Nabi. Mun bi dekat Gusti Allah. Tale ngaranin Allah kekasihnya Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim kekasihnya Gusti
Jadi Khalilullah bani Allah, Khalilu Ibrahim. Ya, napa nikah hanya sebagian ikhbar atau pengakuan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Khalili tangga kasih gimana ke Gusti Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kekasih Kanjeng Nabi saya ya Gusti Allah. Kekasih Kanjeng Nabi Gusti Allah. Saya masuk ke dalam ateh sampai ke dalam ruang sepaling dalam, ateh sepaling dalam ya tak ada sini Gusti Allah Kanjeng Nabi. Mangkan Kanjeng Nabi ada bujak saking engkok oleh nediaki selain Gusti Allah sebagai kekasih. Lattakhadtu Abu Bakar khalila, maka niscaya engkau bakal menjadi sahabat Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi tak oleh Kanjeng Nabi dalam atina beda selain Gusti Allah. Kan beda jawaban masuk ke boy sepaling dalam yang nyaman khalil nih kah? Khalil. Nah, bi sahabat Abu Hurairah, karena sahabat Abu Hurairah ngaku je bahwa Kanjeng Nabi tangga kasih. Benih ngaku engkau kekasih Rasulullah. Tak ngaku engkau kekasih Gusti Kanjeng, tetapi ngaku Kanjeng Nabi tangga kasih Rasulullah sebagai tangga kasih, sehingga kocak khalili. Benih ana khalilu Rasulullah, benih tapi Rasulullah khalili. Pahami? Khalilullah kekasih Gusti Allah. Di mana khalil ni kah? As-sadiku kanca, al-khalisu seikhlas, alladhi takhallalat mahabbatuhu al-qalbah. Gimana kanca seikhlas seampun menguasai mahabbah kelak ke dalam ateh. Fasarat fi khilalihi ai fi batinihi, maka cinta nak kelak berada dalam batin ateh. Jadi ateh ni berada dalam boleh, berada ruangan si paling dalam boleh. Mun cara kendengan VVIP ni kah, berada ekonomi, berada VIP, berada VVIP, paling dalam je dah, paling istimewa nampunan. Ni tahu ning isin apa bagi dalam kulit sambian ni. Ya. Nah, ada buku saya sahabat Abu Hurairah, awsani paring wasiat ni ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun bi thalathin kelawan telung wasiat. Maknanya wasiat ni adalah amarnya ni lebih kuat. Al-amru al-muakkad. Beda perintah biasa. Mon arba wasiat berarti aneka perintah lebih kuat. Ya, dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menggunakan lafaz wasiat. Wa wassainal insana. Allah Ta'ala awasiyat deka manusia. Arti wasiat ni kan artinya perintah atau janji selebih kuat, selebih harus etakane beda penekanan untuk elakone. Karena hanya mau wasiat. Reng tua nyoro, cong kok mon mate, Arya gerep, arwah nyoro. Tapi mau ngocak engkau wasiat ke ben kapi, wasiat ni berarti perintahnya lebih kuat daripada perintah. Tapi mon arwah wasiat al-amr al-muakkad, berarti perintahnya lebih kuat. Nah, makna apa ada? Wasiat ni enggak dinta bi makna al-ahd. Janji, gula janji kan kau ben ya, ada tang wasiat ria, ada tang janji ke ben. Apa janjinya? Kanjeng Nabi wasiat Kanjeng Nabi dekat sahabat Abu Hurairah berdelok wasiat. La ada'uhunna kang ora ninggal sapa ingsun huna ing thalathin ing telu wasiat. Hatta amuta singgo mati sapa ingsun. Nih congo cintana sahabat nih. Sekali janji ke Kanjeng Nabi sampai mati kok ngelakonana. Engkau tak bekal ninggal wasiat Kanjeng Nabi walaupun situng dari telok dia ada sayyidina hatta amuta sampai kok mati. Wah. Ya. Tak gung tanggung sahabat nih kemun kadung
untuk melaksanakan perintah Kanjeng Nabi ini tak gung tanggung beneng kok mon selama kok ki kuat lakon benih hatta amut sampai kok mengkok mati engkau tak bakal ninggel wasiat Kanjeng Nabi sampai engkau mati. Nah, syahid sebagai syahid Kak Dinto cinta sahabat ke Kanjeng Nabi nika luar biasa, tak pernah rasanya ninggel sunnah Kanjeng Nabi, tak pernah rasanya ninggel apa saya perintah Abi Gusti Kanjeng Nabi, sehingga mereka berlomba-lomba untuk bila Kanjeng Nabi merintah makon berlomba-lomba sekira engkau saya soro ben perang desa ben bagian desa ben bedina bagian dina nika sahabat nika pada tero soro Simon santri makin cek ngirem ngiding suarana sandal ngirem ben ngiding suara ngirem muka lah banget tuh kletak ngirem takut soro sahabat enten Pak. Mereka berharap manter engkau saya soro, manter engkau saya tugas. Harap-harap. Iya baca Kanjeng Nabi saya nyoro tangki. Yang ngara iya mau kiai na tak pada kiai bilen, santri tak pada bi santri bilen. Tapi pada tak pada nala kiai tak pada bi kiai lambe, santri tak ingat santri lambe. Jadi tak kau soro dung metedung. Oma tak tahu ruah tak kue soro iya baca kiai lambe tak apa demi kemakin santri tak benih santri neto saya tak apa masih kiai tak pada kiai Pak tak pada kiai jadi benih santri malah harus tahu demi lambe masih kiai tak apa demi kiai lambe nah nika sebisa diambil la adahunna hatta amut janji sahabat Abu Hurairah engkau tak ninggel wasiat Kanjeng Nabi sampai engkau mati. Pertama, saumi thalathati ayamin siji poso telung dino min kulli syahrin saking saben-saben wulan. Engko wasiate bi Kanjeng Nabi tak bagi ningkel apa sah teluare dalam setiap bulan. Bode ada setiap bulan yang hari pertama atau setiap bulan yang hari terakhir. Jadi karena neka wasiat Kanjeng Nabi neka perintah sekera te'dina ya aneka kemungkinan secara mutlak waja'atil ayyamu mutlaqatan mungkin dina saya maksud ban Kanjeng Nabi pokoknya teluare dalam setiap bulan secara mutlak keneng ada keneng tengah keneng ebudi pokoknya teluare dalam satu bulan duna tahdid ada pelanggaran dari Kanjeng Nabi apa tanggal 5 apa tanggal selekor apa tanggal berapa sobung tahdid ada batas dari Nabi pokoknya teluare cuma arghabu wa afdalu yang lebih ditekankan dan lebih utama ingki paneka ayyasuma thalatha fi wasati syahri teluare ning pertengahan bulan panapa paneka ekoca ayyamul bid wahia al musamma bi ayyamil bid ats-tsalatsa asyarah 13 14 15 keneng dari ada terserah secara mutlak keneng takhayyara min syahri ma sya'ah keneng panjenengan dari keneng awal setiap awal bulan apa sah pertengahan bulan apa sah akhir bulan juga keneng apa sah korla kenceng saya tak kenceng roh punya pertanyaan saya tak kenceng roh mun saya kenceng nih saya Arab secara mutlak pun sahabat ya ada tengah budi iya cuma arghabu wa afdalu awsat fi awsatil syahr nah, saya paling utama ingki paneka ning tengah bulan ingki paneka 13 14 15 orang saapa sateluare dalam setiap bulan gencer bi Gusti Allah padana apa sah sebulan teka ning teluare neka sunnana Gusti Kanjeng Nabi
Sahabat Abu Hurairah, engkau tak ninggal sunnah riyah sampai engkau mati. Di ayyamul bid neng tanggal-tanggal terak bulan 13, 14, 15, 13, 14, 15, sadisata asyar, sab'ata asyar kan. Orang Arab nih kak, da asyar tak pada tahu. Jarang ya pakai asyar nih kak. Tash 10 tash asyar sobung. Kam hadza tash 10 real. Orang haji tak tahu. Cek tash ji 10 maknanya. Kam hadza 17. Jangan kanjon tak jual jero sabatas itu. Padahal 17. Karena orang Arab tash nih kan maknanya apa? 10. Ihdatash, ithnatash, thalatatash, 13. Tepat 17 pas sabah atas. Tak jual kok tabur malolo korero sabah atas. Tak tahu cetas di sabolo. Bade santri yang tak tahu ka bahasa Arab pasaran. Oneng mun mencana kitab oneng yang bahasa pasaran belum tentu tahu karena tak pada bikin kitab bahasan ring Arab nih ka. Maujud, mafi iku. Karang ma barang fi ing dalem berarti bodhe dalem berarti. Padahal mafi tak ada mana fi tak ada. Edente. Mafi. Ya. Edente to ma barang fi ing dalem berarti bodhe dalem itu. Tato je mafi je tak ada. Ya tanggal maji ibu suratanya terowongan ya tato bahasa mana iku. Tadi bahasa terowongan tadi. Oh tahu deh iya maji. Lebih biasa deh iya apa maji. Mana? Terowongan kok tadi deh iya maji. Ya dalam paham mereka Arab bah. Yang bahasa isyarat deh iya maji busra. Ibu ni orang Arab sih gendeng maji sih tak tahu. Oh gendeng orang Arab ceng. Ibu ni Arab sih gendeng maji sih tak tahu. La ilaha illallah. Kulan di Kancering Gejayan nih kak. Nyanyi Arab toh, nyanyi wes lada iso coba bahasa Arab, wes bahasa Indonesia, bahasa Isyaro aja wes ji kan. Ku pengen belajar Gus. Iya wes ojo ngomong Arab, ku legeri mesen tok mulai Arab mulai nek bahasa Arab ku. Ku tak catet. Biasa lek mau ngomong nopo biasa ya. Man anta, siapa kamu? Catet man anta. Mari ngoten. Man ismuka, siapa namamu? Catat boleh. Min aina, dari mana asalnya? Catat kapi. Sebiasa mau ngomong anak kenalan kula budi nah. Kecindur beriadaan kula. Ngomong bi orang Arab. Man anta? Ana, jawab. Man ismuka, siapa namamu? Jawab. Min aina, dari mana? Jawab. Bunyak kan tuh jauh, noai semua tak tahu lagi deh. Dak ono tulisan nih bisa. Cara ente iki Gus, ya apa ya tak tahu. Merah marah bandeng gula. Lu ente iki mek papat dek ini. La ilaha illallah. Makanya belajar ta'allamu lughatal arabi taslamu. Mun sampeyan terus selamat dari tipu orang je kudu tahu bahasa na orang meletak gembangi jokoco. Nah, tadi pertama apa? Wasiat Kanjeng Nabi apa sah teluare dalam setiap bulan. Ayamun al ayam mutlaqah keneng pertama keneng kedua pertengahan keneng akhir karena ada tahdid, ada batasan dari Gusti Kanjeng. Yang cuma waqila al-arghabu wal afdalu ayyasuma ats-tsalatsata fi wasati syahri kan tetapi selebih utama yang kibanika apa sah ning tanggal 13, 14, 15 karena mereka banyak hadis-hadis sedalil adallah alaiha yang kibanika karena Kanjeng Nabi juga ngelampen ngak nikah ya adapun genjerna
Wa fi siyamihinna tahsilu ajri shaumi syahrin kamilin. Ning telu are tapi gencer paden apasa sebulan sampurna. Apasa telu are gencer sebulan. Korang belas dari remah pangeran nih kan. Ya. Lebih dari neka ki neka cuma pada ki ganjaran dari pangeran ki tak keneng bitong tak keneng karena Allah Taala mau beri berlipat-lipat ganda. Orang siapa sah faman somahunna min kulli syahrin kana kaman somad dahr. Orang siapa sah karena berlaku kelipatan mun bi'tibari annal hasanata bi asyri amsalihha. Karena situng kebagusan dikencar sepuluh. Berarti mon orang apa sah dalam tanggal natalawarin yang setiap 1 bulan mon berlaku kelipatan sebulan kencar 10 bonus bi'atibari annal hasanata bi asyri amsalihha. Berarti kencar pada bi apa sah setahun mon ebitong bareng kelipatan-kelipatan gencer dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Annal hasanata bi asyri amsalihha. Situng kebagusan padane sepuluh. Masya Allah. Gibedek yang rang-rang orang apasan nih kapunan. Bahasa apa sonna. Pas bulan Ramadan bela bitong ngetok. Pas wajib nih bitong do. Padahal Kanjeng Nabi Senin Kemis tak pernah ninggal Kanjeng Nabi ini kan. Senin Kemis, pasah Senin Kemis. Durung boleh pasah Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Jadi Kanjeng Nabi ini kebanyak apasah. Banyak apasan itu bang tak apasan. Mun lapar saare engko asoko, engko sabar, mun kenyang saare engko asokor ke Gusti Allah. Allah. Ya. Mangken tombo ati di antara weteng ira ingkang luwe. Tombo ati iku ana 5 perkara di antarana weteng ira ingkang luwe. Tabuk soro pelapar. Tebeli ku sampeyan mon lapar pas tak mikir. Nyorodeng ngedok. Mon orang-orang sesoleh enten karena mon la tabuk lapar syahwat ini tak kenceng bon. Males tak giat untuk amaksiat nih kesobung bon. Jadi tambah pasan nih kanggo orang-orang sesoleh. Kanggo orang setadi bini ya kudu apasa. Ada tambah. Tadi bini ngenom kuratin deng bi telur, doa saya kanjeng sering ada tada bini. Ya apa saja. Fa inna sauma lahu wija karena apa sakan kure setandi bini ini kaditi tambah. Nanye kuku bima. Apa nyamu saya cap kokor. Kuku bima bener lagi. Cap pecu. Saya pecu orang tadi bini cap pecu. Taib. Nomor 2, wa salatid duha lan wasiat sing nomor 2 nggih niku salat duha. Salat duha nika bila? Salat duha nika ba'da syuruqi syamsi, semarena terbit matahari qadra rumhin tekina setompek. Aneka ampun masuk waktu duha. Adapun afdalah utamana waktu duha bila budun ontah jegeh pas naung deka korbina. Artinya pun gerasa panas. Mungkin jam sangat setengah 10 nih kaponan mulai gerasa panas mau nih. Nah, lebih dari nikah panas saram ponan. Sekira budun onta kan alerpek. Budun onta neka alerpek katana. Gerasa panas jegeh pas naung ke korbina. Lagi waktu duha si paling utama. Mason waktu duha ba'da syuruk qadra rumhin. Bila pun keluar are setekina setompek. Keneng sambian salat duha, keneng salat isyraq. Nggih karena pun pada nih ke duha sareng isyraq nih. Syuruk.
syuruk. Nah, waktu duha sepaling utama yang kita nikah mon egresa semua panas. Ya. Sampai bila? Ya sampai tak ada waktu para mancing ilama qabla dhuhur. Sampai waktu menjelang solat zuhur. Kita ada waktu duha ada setengah 12 matalan. Kening selama kita mancing waktu zuhur. Birubi sa'atin. Laban seperempat sesaat dari waktu zuhur. Paling nek sekonen duha wa aqalluha rakaatan. Nek sekonen duha sanapa? 2 rakaat. Waktu lifa fi aktsariha. Adapun nyak benyan duha khilaf beda syadabu thamani rakaatin. Beda syadabu bulung rakaat. Berarti cek lebih dari bulung rakaat. Wakilanten la hadda li aktsariha. Ada batasan. Tapi selebih kuat pendapat belu. Belum rakaat paling nyak benyan salat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nikah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Paling banyak engki sobung pelanggerna. Nika beda sadabu la hadda li aktsariha sobung batasan kanggo nyak benyan salat duha. Ya bejeng. Jane kesoki kamu. Pancas ya kau pancas. Telah ngecas. Ya pancas seri, otang pancas. Tak gelar nyaur jangan apa la faqra ma'ad duha walal ghina ma'az zina. Ada kefakiran orang yang salat duha aja. Sering bisa mbian duha keng ngaku pasoki ya. Umpah duha masoki tarik dari kalak duha kapi. Jaring bakto duha nih, bakto Allah Taala mandum rezeki sebarokah. Ingkana Allahumma ingkana rizki fis sama fa anzilhu wa ingkana fil ardi fa akhrijhu wa ingkana mu'siran fayasirhu wa ingkana ba'idan faqarribhu. Sampai pada set kurang banyak wa ingkana qalilan fakatrun sokonek pebanyak Gusti. Ki orang wa ingkana haraman fatahimun haram pahala lagi jajal cek barang haram soro halal oleh ngeco umpama soro halal tak bisa bakun haram ya maksudnya rezeki sebekal dateng nih ke Gusti mun araba haram gente sehalal seneka bener pas haram ya betul dia halal Allah gedeng oleh ngeco betul dia hati tak kene tetap haram je sih. Neka dua dahsyat neka. Lemun sampai duha karena tamak terus ogi ya. Terus tak bagus ki ya. Niaten karena sunnah Gusti Kanjeng Nabi bener karena sogi terus nuwa terus rianten. Benya tajlibur rezeki neka termasuk sedekah. Mosok sedekah kelancar ke rezeki. Yang sampai neku kalkulator. Sepuluh korang lemebu, kan lemebu. Cecil naku ajine iman kuota iman mana kosomalun min sodakatin bal yasdad telo kali jangan Kanjeng Nabi. Tak bakal orang dunia segala sedekah kecuali atamba. Kemama tak atamba. Naku kalkulator tak berjaya. Wah carpak cican. Ya tambah gemet. Yang perjanjian kalkulator. Jadi tajlibur rezeki ini kan untuk mancing rezeki, kelaban salat duha, mancing rezeki, kelaban sedekah. Setiap persendian ini kudu sedekah. Gelo-gelo ini kan tanang, sulama ini kenyaman. Sulama ini kenyaman persendian. Ane ke nikmat nih ga. Bembian montek kening pesini kebetak ning ngalakom bian dayet to. Ayo. Dayet to bian nih. Saya nyupir tak bisa nyupir, saya sepedaan motor, saya ngojek tak bisa ngojek. Cetek kening kebengan gas. Gas nih cetek kening meler tek kening. Hering le dayet to. Ala apa bian? Mum ari tek gelo-gelo tek paguli pangeran ayo. Masih apa lo bisa bine tak kira nyaman ambian. Cek dayet to, ayo. Ayo ngira, tarik maji, mau bahas ni ketok maji.
Tengah odeng biar dia mekaret to dia to. Ya tak bisa, Pak. Wah dia remah. Saya tengah kebecel mecel dia. Saya dia to. Lalu akan nengah kulit dia ku nenek mat remaji macam-macam. Ya. Lengan bederos-rosan, bedegelo-gelen, leer. Hari ya mana? Leer, nek mat sampean jaga tedung pon sampean pasaneka, bisa guli. Lengan pasaneka, ki kenenge pemelkot, leer keneng Pak Atole. Soko keneng pelkot. Apa boleh saya pinta ke pangeran? Lah, gelo-gelen kapineka, persendian daripada manusaneka sedekain kelaban 2 rakaat salat duha. Sedekain kelaban 2 rakaat salat duha. Jadi orang mau nyolok orang dan kadang cukup atole. Woi, tole. Woi, tole. Ada pola nilai keneng. Tapi Kanjeng Nabi mau nyolok orang wah. Tak pernah rasanya Kanjeng Nabi atole kecuali mesti ngadebri bedena, memperhatikan. Beda orang ngolok dari budi. Ya Rasulullah, atole Kanjeng Nabi bi bedena. Ngeteaki. Beda dari kanan ngolok, ya Rasulullah, atole bi beden Kanjeng Nabi bi dedena. Ngeteaki dak orang sing ngolok lu. Sangkun ya bisa. Atole kelaban leer cuma dari budi sini kan. Ah boleh pas. Umpama gule yolok dari budi. Berbudi. Gus, ile cukup dia tak. Yut. Terus. Masa atau oleh cari sing ngolok Gus dia. Gus. Yut. Enggak almarhum Pak Mupin. Almarhum Pak Mupin mun ketemu ki ulu salam keng dia. Ya jawaban dia pertanyaan seringnya apa nabi cerita dia dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Dadi mun yolok orang ngedep. Yolok reng tua, yolok reng sepo. Cak suara to entare. Ngedep bi bedena. Yolok guru. Cak karo nyuarat to ngedep bi bedena. Nika termasuk menunjukkan lebih akhlak, lebih adab, lebih tata krama. Baik, salat duha. Cak tinggal salat duha nika semampun sampean. Nah, salat duha. Karena nika wasiat Kanjeng Nabi dekat sahabat Abu Hurairah. Lamun lah sahabat Abu Hurairah perintah ki berarti kula panjenengan harus ngelakoni iki ya. Saking lebat perintah gelek lebat sahabat Abu Hurairah. Taib. Nomor 3. Wa yaumi wa naumin lan turu ala witrin netepi ngatasi salat witir lari ya jarang ki ya dadi telok re mungkin salat duha ki banyak apa asa mulai rang duha ki beda nomor 3 cek sampai tedung kecuali ngelakonin salat witir lain bi Sayyidina Umar karena witir neka paling afdol witir ning akhir malam. Salat witir paling utama elakonen ning akhir malam. Sahabat Abu Bakar enten salat witir ning awal waktu, ning awal malam. Dadi mari salat Isya, ba'dal Isya baru salat witir. Mun sampean lepas teh jeukeun artinya pas teh benyaan jeukeun teh bang tak jeukeun iki lakone akhir malam. Akhir malam. Nah, nika salat apa salat? Salat witir. Anapa yang kocak witir ki karena tusalla witron karena salat witir elakonin kecil, situng, teloknya. Paling nyak benyan berempah. Paling nyak benyan witir iki paling nek sekonen serakaat atau 3 rakaat atau lebih. Ya. Serokaat paling sekone 3 rakaat atau lebih dari 3 rakaat. Elakonen ning awal bektoh kening ikhtiyatnya mana? Li'anna al-awwal al-ikhtiyat. Adapun ning akhir tak apa-apa liman alima min nafsihi quwwah mun pacet sampean pun meyakini bahwa deki jaga tak apa-apa lakoni. Dadi witir bener pasaan to.
pun malam. Kula bisa sampean kan karo pasangan tok nglakoni witir. Iya terang-terangan bae. Ngelakonin witir cuma ning pasar tok. Mun lain pasangan tak kira witir. Nah, jadi mun pacet takok ketinggalan salat witir maka lakonin afdol lah lakonin sebelum tedung mun kebetiraki in khafa fawatal witri fal afdalu lahu ayyusalliyahu qabla ayyanamah. Bani afdol tengah malam mun kebetir takok tak jaga takok tak ketas maka lebih afdol lakonin sebelum tedung. Nah, witir sebelum tedung. Sedaja rata-rata para guru nikah ada sininggal ke witir. Orang-orang yang soleh nikah sobong sininggal ke salat witir. Nah, ngelakonin salat witir kabeh. Dadi telok nikah dapun sahabat Abu Hurairah wasiat telore tak pernah tinggal bingkok sampai kok mati. Nah, pasah telore dalam setiap bulan. Kemudian ngelakonin salat duha nomor telok napa salat witir. Nah, termoga itu ilmu manfaat. Termoga bisa ngelakonan nek sekone. Ya, mun tak bisa kabeh sulit iki kalakkan situng. Duhana jaga. Ya, salat duhana jaga. Marseneka napa nyamana mun tak bisa apa sakabi. Mungkin pada hari-hari tertentu, Asyura, misalnya tanggal Rejab atau Rejab ngalah hari-hari besar. Namun tak bisa nikah, mun tak bisa kabi, witir masih tak ben malam, mulai tak mampu. Jok mau tak bisa mun kok repot kok ibu kirung durung langkat tangan tak bisa. Ya, nikah karena bentuk wasiat maka perintahnya lebih kuat. Nah, laku libur ki karena laku konangan yo nang PTT rek. Ini subuh ya karena laku pada acara ba'da subuh majelis PTT one ngareten PTT pengajian tangi turu di majelisnya nyaman majelis PTT pengajian tangi turu neng Nganglang Bengil neng dilaku ngajin libur Senin tetap ngaji Selasa hadrah saudan Kamis pada maulid insyaallah bi qudratillah. نعم عن نافع عن ابن عمر والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما اللهم صل أفضل صلاة وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا أمال الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علمانا ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واستر وأنت أكرم من ستر لتغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد ربنا فاتنا حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آبائي وإخواني والأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء والشهداء والصالحين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. Jadi salat witir nikah paling banyak 11. Nikah pendapat Imam An-Nawawi. Witir tak sunahaki la tusannu fihil jamaah kecuali nang Ramadan. Selain Ramadan kita nikah tak sunahaki salat berjamaah fi ghairi Ramadan. Wa aqalluhu rakaatan paling sekonan witir serakaat. Iki alal mu'tamad al-iktisar 'alaiha serakaat to alal mu'tamad enten tak sampai makruh akan tetapi khilaful aula. Langganan bunare serakaat tok tak sampai makruh tapi khilaful aula. Mun pacet al-iktisar 'alaiha wala karahata fil iktisar 'alaiha. Kemudian adnal kamal sempurna paling rendah sempurna 3 rakaat wa akmalu minhu bada sya'dabu 11 wa hiya ghayatul kamal ya ghayatul kamal paling sempurna nang dipeneka 11 rakaat fala tasihhu azyadatu 'alaiha maka mun badare ngawitir lebih dari 11 hukuma tak sah tak dadi witir maksudnya ya tak sah witir. Taib. Jadi paling mun duha belum rakaat, mun witir 11 rakaat, 11 rakaat. Cuma ya haja tatto ngarawi sampean ya tatto. Iki lamun serakaat iya. Jadi khilaful aula. Tak sunnah jamaah fi ghairi Ramadan luar bulan Ramadan. Paham iki? Nah, nikah pendapat Imam Nawawi. ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشم برحمة والمفروس من الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم